niya aman na niya pataligoma sa si Haji Nasir Ahmad Pendawdaya Sultan Sabatan. Gugil kay aman niya adok sa si Magariakan si Kasan Makalanggan Gimpa Sultan at Kabugatan Sabatan. Gugil kay aman si Haji Lumundaya Mamintang Sultan Nabil. Mangunto Sultan Abdul Jalil Pangbiuran Gubat Sultan Rumapnat di Aratok di Ajit Muhammad Sawal Manguntong Sultan Dalumangko. Januding Sultan Adimasangkay. Amrudin Pendawdaya Mukali Sultan Pitiilan. Umbaw Makalanggan Makabando Sultan Mamor. Akoto Dipangkat Sultan Agaus. Hasinur Bedalang Randosan Radio Muda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulul Karim. Amma ba'du. Assalamualaikum. Mga loksami, mga pagaryami, naapya kay umagano sa giyang kaya kalilimod sa kapagakas sa kadato ang gabay ang giyang kaya Royal House ang giyang kaya Barangay Batan sa kasasaksiro na giyang kaya Local Government Unit o kaya pag-asa sa Umayor so Sangguniang Bayan na agos so 10 agudwa ang mga barangay captains na agos so mga Sultanate League agos so Imams League na gusto ka makasasaliganat sa giyang kai baloy pengampong ko kapapadalmon agyang kai municipality Matagaw kodi tanudi kimburi na ko provincial government na sampor na ko local government unit sa giyang kai municipality Matagaw sa laro na miskanopya kay umakrag suway manan yan na mga barangay official na gusto mga bisita pagsaksiyan yan na ako gabaloy at mantay pagsaksi sa giyang kaya kisang kanin sa giyang kaya kadato sa usan na magpunta na yan na pagampaganay pagpunang tanong giyang kaya programa ang gulalan sa pangni dua invocation ang gulalan kaya kini al-Ustad Sainuding Duma Abad Imam As-Sampurna sa Patala isa kuya mananian na kandidato udina sengkadan sa kadato ang kabinaningan sa Gen Kaya Royal House agyang kaiyabatan sa mapaparupuras ka na gaganggan na rin dato Imam Sampurna lagi Imam Sampurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا رب العالمين اللهم انصرنا قوة ننتصر بها أعدائنا يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارزقنا اتباعه اللهم إننا نسألك الخيرات ونسألك الهدى يا رب العالمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك عزيز يا غفر رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, gitu so ay mananian na invocation tano amya piyagulunan taluron sa daurog niya daurog tano niya tagya mo to bangsa tano lulot tano ay mananay mga saporna sa ayadun tanundog si nagyang ko to kapag inguma arkano agidun ni proper o di nagidun ni gyal kay tanong sa gyang kaya programa tano na ayadun arkanogiyo na gyang kay bangsa niyo ada salakaw kay Sultan Parhan Berol Sanggulingan kapapantagan Sultan Sagyan kay Bubong Aradapan as kanyan ipagkaingumarkano kundi na welcome remark. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tigang na edin na meluwi na kan padadat na gu panabia sir kanu alangwan kalipada tu agus kanu alangwan kalipabay na sudin suyamannya na pamamagayan o agama tanu aginan so kalilintan na bukada aray-uray maginawa abatan din na imam bagian so papadalin mo nun Allah kabarakat nagyang kay ingat asarigidan adar pa ditatap amana sa dunia na ayamala naming gaya gumayatano sego darpa kendugan agi uto soya manya na aluan amawi gitu sabab agidun yamannya nasabab kuaya mabaloy sangan akan sagyang kaya yamannya nakalilimod na gyang buto yamannya nakapupok apulun sa merkano lango-langoan na yamannya na mga bisitami mga kalipada to kalipa bay so yamannya na sabab kudita mana nakatawi si ko mana na mga iyaran yung nakita mana na betan na mana na pirangkong si ko mana na pisusun amay na mga agency si ko mana na uman ikipat pamito na kaya mana pakapulus namin nataragyan kaya mga pupon sa kaya kaya baloy apabuluan na isa mana na pangampong datar agyan nga pagulurin na mana na sulutan sa baloy isi penagihan kaya mana kapapantagan honorable mayor sagyan kaya municipality mana nama Tenggaw nabu si Haji Aisyah Mahutar Asis Agus mana na mga members mana na samunian bayan na si Sir mana na mga ABC President saka paguro mga barangay chairman saka paguro nero mana na ABC mana na President Tati mana si Isa yang kaya mana na orang naguso mga pangariakan mga Sultan's League so mga ustada sisirapan gusto amanya na member sa mana na PT barangan mana na organisasyon sagyang kaya mana na matagaw lagu si mana na mga gitu lao na miskarun na mana na biya kapulos sagyang kaya mana na kalilimod so mana na kalilimod na mana na kalilimod yun
siya mo ini na tuwi siya man na dia ka sabab ko man na madakaw agyang ka iya man na kupayag si ibn man na ngaran na suya man na oras na man na pamamagutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masagugod ako maliwanag kaya pa imo maarap tanulangon sa piyakang bulanan niyan sa rangkong ko mga tunganay niya lulutya bisita niyan labaro nagyan ka makasasaligan at sagyan ka iya baluy masasbangan nagyan ka iya municipality Madagaw saban yang bedeng riang ko ay sabab sa amay-amay na adna nialpaso na banyo bedeng na kaya lampai sarata ginawa agyan ka iya bangsa tanong luluti yung tunganay niyo laki niyo akapantagan na sultan sa bubunga radapan ada salakaw ki sultan na Perol. A'udzu billahi samil azim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganero na misigi puntan o sa ngaran wala makalimuon na bumasaling gagaw. Aros inirampe akan rekano so salam. Mapmamanan yan so kalilintan na gusto ka pipia ginawa. Nagyanan ipinyatan ko walang unamya kama sa imanto. Namang bagian tanong butua balas assalam. Sabab roon na tiga ka nagyang kota kinilang penggol karo ko salam. Nagyutun imbeluin akan apa adat. O patapeng ampungan na kay makadidar pa susurutan sa belui. Nabuso mga padedat to amya ka masaymanto. Nabuso sa polo abon mapanaruganan nabuso ko polo abon luang bebel ko taritin. Nanti ka nagyuto ni berlingkor kalau pada adat ugiin na girap ke siriakan na jeng kaya mga loksakan. Ngayon dia nung masih kataw girap ke siriakan siya kaya surutan sa belui na usurutan sa pantoragat. Na ayaw soto isa biya pernyataan sa kaya pakataling umakusi. Nasabab po inilang sa programa na ada matatago na karanakan na ang mabuti ang kadangan sa ginawa ko na siya akong pagkupo mamakinig. Okay, nasabab po magumili ako barang opisyal sa giyang batas kami ito takdir po barang opisyal. Nagu inilang na ako ang utwa si Bay sa Busimayo at tigilan na de skandi makapay ko maptir kami. Nagyuti pa man nasabab agya masa ini urakon siya. Sabab bro nagyan kaya kalilimod malawang tanong matao lagi nga kalilimod nagyan kaya kaproklimasa nga kalipabain na kung kalipa dato so municipal mayor municipal administration na usuban ang administration na magatos ka porsinto na ipakapi niya ginawa mi sa geng kaya kailan sa geng kaya mga loks tanong mga pagritano ipaparadiman to sabab kung tiyang kadali sa ginawa mi amay Ugyan kaya makakalipabain na umakalipada to na indula na nila so atas tanggungan nila na magatos ka porsinto na daw maulaw asin mo katsi ko magingit. Na yan ang ipeng na ingur ka no, mga luksak na umakapagariakan. Minggulan sa dangras, tanong buda ko naman tanong, aptiro nilang puso kito-kito kan dito, na minggulan ang tanongan, kagilan ni pamanak sa beban, sa kapanganan ni tanisip, wala, na magawat ang tanong si Mambubuana, may bulita no masasukan dito, wait, nasusak no, na inipitadang sa magatos kapot, sindo, inshallah, na naamanan niya na saksis bulagin kay pamanak ya, makakalipabe o kalipa dito, sabab sa jenggo to, kaya siya kung nakasasalit ka kan, po siya ini Sultan Haji Nasir na nakatuto si ko kapagintaw niya na da aba ko siya niyang buluran yang nalalangan wala pengen tanong si ko wala apa mana pagumana nung wala suli mo yan lagi mabugyan kay bialabi yung nguto ada rupayan kalang ulang nakiagyan kay mama na kalipa ba yung kalipa na to pengen wala ilahumangkan wala sa mafia di ikan dito isang kaya yung tanong siya mo sila maaktimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuda kumpanya kapag ako mapipila kasi na isirin na tapos sa inaran mo ba masa rin doon na gumakali mo sa kanyan di ba kulangan makapunod
Taruh salawatan akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul yang suka cinta jauh suka pikir. Panginta rukun waas batal dengan bapak. Banyak sisa dong itu. Taruh saya ini sampai akan mana salah. Malah suka tabi nyuruh, aja suka sasaran tabi. Coba bro. Nah, ada anakku magudas o 10 abun mapanurugan sa daranaw. Maka mabasa susulutan sa balog. Amyaw na agu kapapantagan na salutan sa balog. Guba na makanidar pa kung 20 ang walong gubay sa taliti. Namasik na makamamasaw ka, apya di makamamasa. Na sisya makamamasa sudah to sa kabasagan. Tago sumangapot. Ay amaranya na pangadat kadua na uba na makamamasa si kumang dat sisa kaya mapetero municipality Balu bahkan sekarang dari mga datang Prangko kaya ander kata ako sulutan sa Baluna datar obya pa yan at sulaman ada to sa Baluna pada ada pwede datang kata po naman kanudar pa susulutan sa radapan na isa kang panulugan ang sisang ka mapetero apyaga po dasa nangaw arwal kakili na subayan di mapin yung nga vice mayor sa po na pyaga po o baga makanidar pasiko mga national official, provincial official, municipal official, kakaya kata makadadar pasiso ama nakapapantagan na mayo na malalas mo kapapantagan na ibig president na kuswa mahal na mga padiran na mga kulipadan. So mga barangay official, ayaw para pagulasan ko na sa karmalawa na kalipada to nago kalipabay ada makandala nung kumasay man to ang kalilimaw lang ka pangampuwaran matawan tanong nago sasabot ng tanong wag yan kaya kalilimaw ay abang siya kaya kalilimaw abang siya nagkabato nagugkawalir so kapiterwa ko bangsa o gagay sa si kumangap nito. Sama pro nabenda sulutan sa Balu. Jangan mga palayang nai. Ngado katawa sulutan sa Balu. Palay di Mulia ta utara na palay Mulia ta sumawan. Kaya kaya malilimut ay nakasi na magatos ka porsyento na Mulia ta utara na Mulia ta sumawan. Yuto ya amanan niya na magwakaroon siya pagkasagin sa mapon ko. Pagkanayon, tagyang ka na seso, kaibagwat sulutan tanong sa bata. Asin nase, hindi. Nasubang niyan nasisang kaya mo riyan taong tanong. Aso tanong nasika kilala sa ka mo riyan taong. Yamu, akata si Shermanan isulutan sa bayo. Kedua, nasi kakilala kong pamilya daripada kaso daripada namin buwata na isang si Gunting madadalong si isang bata so pamilya Gunting antay pamilya Gunting pamilya na iron na si Igi si Awat si Etan si Pinay so Gunting amin buatan nasi awal yang rumah si awal yang rumah ni si besar si besar na mama mulia tawanan ni anu si anu na bata na ni menu
asemano namorya tau kapimpiran awata ibagat asebagat nawata udah to saunan agus wapi amorya tau tara Syaki ini anasir nasok kasabalan sampai mapiterwa marawi Ami ulah sulutan sama Rabi Syaki ini manadisik am edaragat. Kakaknya sidiranun. Enak yaki ini apenduk dia. Jangan kaya mulia tahu tara aku mulia tahu sari pada. Nah pada si Maridas. Nah kuantarun anggota Syaki ini nasir. Kakaknya sudah siap namuria tahu yaki ini ya ataro asyik taruh nawata aku kesini sudutan sabaru aman nama kamu mas syaki ini anasir takut tuh aku tak apa bantagan sudutan sabaru aja pagar yang syaki ini amarannya Gitu ada sudutan sahabat 50 toka amalan aku muda musi. Saja tentang tombak kata setakata orang amalan yang pada kelapa terusi. Salam mengkoskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ket kawan narim si gay lagi muda musi na programa. Na dita makarili para sa dubele mafero ka sa giyang kaya kalilimutin liman to. Sa naino kay sabab ko na makada Muta mayor tano na nalabaluto miya takawa pemana anak yang semuanya importante itu kami asun itu sa gitu ya berinya nasang berni pihak teriran. Auzubillahi samiul alim minas syaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ni belu yang kano pada dat alangun na loksami pagariami maka mamasay manto agyang kutu wasalam ataros ang mabagyan tanong sumanan yan amana kalilintad akapipya ginawa. Sabab ko imanto na kaila ko sa gyang kaya kalilimud na kalilimud ay pengampung aranaw na patut suka berdadati ko o sapul agunum apa nuruganan sagyang kaya pengampung aranaw agus 20 agulo ang babaya ko taliti so pata malaingat api susubian si sagyang kaya patap pengampung aranaw na ilong katagyang kaya na makadadarpan nagyang pengampung abaloy nagyang sulutan sa baloy nagyang ni kaya berdadati yang rekano ang mga loksami kanaylo kita mapamti sungaran yung kaya mala na kita makikilala kaya si sulutan sa pantaurangat na yakang makikilala so ngaran yan rekano na gitu ni kaya perdadat yang rekano atangon mga dato makadadar pa si manto at yung kaya mga kalipa sisiran langon na gitu ni kaya perdadat yang rekano mga kalipa ba mga kalipa dato so penso mga pedang sa sanggulian bayan makadar pa si Imanto so mga barangay captain pagulunan sila nagyang kaya ABC President si Honorable Adauria Igi so penso mga kagawad so mga teacher mga maestro katayapan si supervisor pagulunan sila ni Muni Bibi at yung nagyang kaya former ABC si Rasul Lampuan sa kalaulangan ni ang mga luksami iman tuwa na makandaray nun sa diyang kaya kalilimod sa diyang kaya iman tuwa masa sa waparoon ay ayamin itiligaw si kahit malasukyaw siya kung kanuro nagyang kutuwa may orami na banda nagyasungan yan na insalaw tayo na sukyan gawurun asang ni kaya wagigyan kay MC na miyapatot abya katiro ako sa gyang kay agenda to agyang kaya mga pagalitanong mga watatanong kaya kadaplan sina sabab kung sita makambubetat sa gyang labatan
na magsasanganay mo sa munisipal Sulangon na waidakan na miya-piya ginobisi sa munisipal kay sabab ko isa sila na pagkaugop ko yung mananyan na waidakan si Sagyang kaya munisipyo uli kalano na si Sagyang kaya barangay Batan. Iti piya-piya ginomi kaayawanan yan na su may tumala aawidakan Sagyang kaya yung dami Sagyang kaya Batan na biya kada kasayaman na niya nagtubuloy at tarumbong yan sumay pawidakan na kugupang kami niya nung katayap na yan kay IBC ayaw man na si makadadar pa sa yan kay Batan nagiti niya piya ginomi kami kada kami ayaw man na niya napulipat sa yan dami sa YouTube api YouTube ayaw man na niya na mga kalipa na di miya widakal ayaw pa umakagup silang ulang-una widakal na miya kalalabi panalamatang sa YouTube ito bali siya kapag siya lalago mga pagalya kaya manan na ditatantong matatao pero siya manan na lagi din kalilimus siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di matatao ka Master Tero Salala giyang koto kapapantagan incumbent sa Gunyan pa member sa Salaga Honorable Kalilimpaw busis ng masa. Sabab siya na katawa nami na miyak lala programa tanong na yung tanong na banda ay mapia na kati malilimot giyang kay mga bangsa tanong makasasalingan sa giyang kay baloy suminang kay lugawat sa giyang kaya mananian na pengampung baloy na si tanukiran kindud giyang kay kalilimutan sa giyang kay confirmation mananian na paki-confirm tanong na giyang kaya mga kandidato tanong kalipabain ako kalipadato na mapasaluto na amay na acceptance makapupuon sa giyang kayamanan niya na mga wataiyo sumyunod sa kalat. Di kilanakan na giyang kaya mga luksakan mga sulutan makakakapat sa giyang kaya program na nasiran doon ni maarin si kaya manta ang benar na siran makakakae po programa sa giyang kaya confirmation giyang kaya lagi da iya activity. Minutur kanusan pagarikulay Sultan Abu sa Baloya kung giyang pagaring ka si Sultan Sir Aminula. Sir Kano, pamaguda sa kanusan so anto na ikaw payag sulalagyan sa pakatunugan niyo sa skadon. Hindi pala na Merkano giyang kaya kalilimod ko confirmation kakiro na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayron na paudas ako ko sa pulo mga panurugan ng Saranaw sa kilalamba o sulutan sa Baloy ay sa ko panuruganan. Kung paudas ako ko 28 ang bubaya sa Taritib Saranaw na kung paudas ako pan o patingad ang kaya susulubihan ubangan sa Saranaw manas madang baso sawer bakayawan dalama. Kung paudas ako pang kapapantagan ng mga municipal official sisa yang kaya municipality Matanggaw sa kapagulo niyon o balabantuga mayor ada Salakaw aruar kay Haji Siti Aisa Mangutara Asis nagopada paudas sa nakaw so mga barangay official sisa yang kaya municipality Matanggaw sa kapagulo niyon o ABC President sisa yang kaya municipality Matanggaw. Sabab bro nakagyang kaya masa namasa ini asing kadan sa kabay nagudsang kadan sa kadatuag yang kaya ay manto magpapagkili niyo sisa yang kaya kalinimu nasuki pantagak nun apagarin niyo makagaganat sa yang kaya dan mamatampay ikapata nilagaw sa bubaya sa Taritib sa del Mabanui na upamang kami at tayong kano na
alangan pinokasisa yang kaya dan mabatan naruminila kanu alangan apa teritibun sisa yang kaya dan mabatan nasagna pagarinyo amakagaganat sisa yang kaya dan mamatampai natihan tuwakan sa kanu alangan apambay nakusat kanu alangan apandito sisa yang kaya dan mabatan sa ipagludakan sudah kalau kata kopi saya sulutan sa Banoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.